vokniak zon thla ni somni pakwa thotan ni ania Israel lambuaina al chuak le meka heian rambia lindona lian zok asheng chuak thei meka chutianga thlen lo nan khovel sarkar lian ten ma anla a omzia nei takang mo kanshia tong khan Hezbollah chuan Israel football field kapin heta hian Israel thalai mi som pani zet anthia Israel chuan phubalak ngei antiama hemi chungchanga hian nimin tlai khan Israel thunei tu sang security cabinet chu anthukhoma hemi te thutlukna chuan Netanyahu le Galan ta chu Golan Heights football field beina chan le dan tura thutlukna siam turin thunei na apeta security cabinet meeting hidar karli chuang zet anneya he forum hian Prime Minister Benjamin Netanyahu le Defense Minister Yoav Gallant te chu phubalak na a thutlukna siam turin thunei na fam kim anpea OM le DM te hian anduangin phubalak na ankalpui theidon ta ani hetianga phalna anlak channia soichu karmasa khania men hothi telaka be puithak chu pom ania anua minister then khatte ando dal le a nimina meetinga hian minister tinte chu thu soi turin hunrem chang pek anni ti yedot atronat chuan asoye mase report chuan finance minister Bezalel Smotrich le national security minister Itamar Ben-Gvir ten vote an thlak lo thu tarlang hostage chungchang hi soihoni a mase meeting dang nei le anidona hemi chungchanga Israelin ma alak dan tur ngai to anidon ni in paper chuan atarlang Israel chuan Lebanon chimlam khopui chu meipui thak na manga chan let atuma chuti lai chuan Lebanona thunei tu te chuan Israel hian hula khopui chun na satakina kap ani ti in Palestinian Cuts news site chuan atarlang ve thung Galilee Panhandle atanga ramri atanga kilometer khatpo tling lawa Lebanon chunga hula beinia soihi Inrinia Golan Soccer Field rocket mangaka Druze community atanga nopang sompani thlenga Israelin phubalak na mashwai ni in an soye kan nga angai donani pathiani khan official sang le report te chuan sarkarin phubalak na lian tham apom be se ani thon tar langa Israel official pakhat chuan Haritz tanchin bun hena Lebanona hetiang phubalak na kalpui chuan rambiala boina lian zok athing chuak don ni in an ngaya security cabinet an ko nu loka official chuan chu be pui thak na phubalak na lo thleng kan nga angai donani antir heti lai hian security official pakhat chuan tuna hian Israel chuan Hezbollah laka Indona tluan tling adu loti asoya chu ai chuan phubalak neina atum ber chu marlama strategic change thlen atum zok ni na lang official te chuan Israelin achan let na hian Gaza a hostage chungchanga inbiak na kalpui mek chu angong don ni in an ngai ti an soibok tuna hian Hezbollah laka phubalak tumna hian Indona lian zok athlen an hlau thong hlia top security le political official zongzong te chuan na sataka beilet angai ti an pom thua soye report chen khata chuan Israel sipai te chu baton pakhat me chawin Hezbollah laka be pui thakna adai dang to ni in unsourced report chuan atarlanga Jerusalem chuan Lebanona Hezbollah nilo strategic target ka angai to mekti asoibok Channel 12 report chuan Hezbollah laka malakna kalpui chungchanga official chen khat far right minister Bezalel Smotrich le Itamar Ben-Gvir te chuan full on war andu thu asoiboka mase Netanyahu le defense minister Yoav Gallant le midangte chu anin remlo war cabinet minister Louis Benny Gantz Central East Indona Nikopol National Union Party ho tu chuan choni khan Israel chuan machdal sambe na chungchanga natakina chanle tangai ti asoya he hian Lebanon na sataka
avuak le Lebanon ti chia ta huam thei ti asoye Channel 12 News ne na anin biakna guns chuan IDF chu ain pe to ni chu kan mudon ni in kangai ati Hezbollah chuan position an chua sana Beirut chuan thlona cancel bok heti lai hian Lebanon a chuan Hezbollah chuan Lebanon chimle marlama an munma munshang an chua sana hi Israelin phubalak ani tur thu apuan wang ani Hezbollah hian Syria ramribiala Lebanon marlama bika velia tele Lebanon chimlama te hian ni tindeu tho ramribula Israel mipuile sipai munte chu abei thina hemi hun chung hian Gaza thlopna tan abei ni in asoye tun thlengin hein beina hian Israel lama tangin civil me somni pali an thito a heiba ka hian IDF sipaile reservist sompariat an thito bok Syria tangin be pui thlakna engamoza ta omto boka liam tuar anomlo Hezbollah chuan inbeina kalpui mek laya Israelin amembar zathum somriat pakhat atilhum to ni in asoye Hezbollah hi Lebanona chau anom lawa Syria apo kumtam tak chung chu Syria President Bashar Assad thlopna tan Syrian ram chung twal chung indona a anlo be to ani Indona enkol to Syrian Observatory for Human Rights chuan Iran thlop tu pole Hezbollah tinena inzom fighter te chuan cholni khan khopui chimlam le Damascus thingtang mun shanga anom na mun an chwa santi an soya Syria ina athunun Golan mun chen khata tang pu in anin son chuak ti asoye Hezbollah hian June thatir lam khan Israel in Syria a an huna be nuwa Syria a anom na an chwa san ban san to ni in Britain Observatory chuan atarlang Lebanon's Middle East Airlines chuan thu chwa siamin choni le tho tani khan an tho na engamozat atho hun son kwalani thuan soi MEA chuan thu chwa siamin London Copenhagen le Middle East khopuidang paliatanga Beirut's Rafik Hariri International Airport zan khata thlona lolu tur thlona paruk chu ti khutlai ani thuan soya Israel jet an lo wangin Hezbollah lampo hi anin bua sai na salhe maya an mun ma chen khat an chwa san nual ni in an soye ole Israel Hamas Israel Hezbollah Israel versus Palestine inepna aw mek la hian Israel run kam khat photo Turkey chuan Israel ta na thushiat nuam lo tak mai ron chak chuak le ta a Erdogan chuan Turkey chu Palestinian te pui turin Israel rama alut mai theini in asoye President Tayyip Erdogan chuan cholni khan Turkey chu ama a Libya le Nagorno Karabakh aloti to angin Israel rama alut mai theiti asoya mase engang takin nge ain rol don ti ro asoi chiang lo Gaza a Israel be pui thlakna na sataka soisel to Erdogan hian Turkey ram defense industry fakna thua soitumin Israel Hamas indona chungchang hi aron soilanga Palestine chunga athilti theilo nui zathlak tak ti tur hian kan chakjok hle ni Karabakh kan lu angle Libya kan lu ang bokin khang kan chen ang bok khan kan ti mai theini ti in Erdogan chuan ro relai AK party meetinga asoye hetianga kan ti theilo chan tora omlo heng ma kan lak theinan hian kan chakangai ni ti in Erdogan chuan televised address a asoibel bok AK party ayo te hian Erdogan thu soi chungchang chipchiar zo ka soi turangin na andon te chu an chang lawa Israel hian Erdogan thu soi chungchanga engma soi an la nei heklo President hian tun ma a Turkey thilti dana soi ni in alang kumsang ni somni khan Turkey chuan United Nations ina apom Government of National Accord of Libya thlopna tan Libya rama sipai atir lut ani Tripoli Government of National Unity kai shwai tu Libya Prime Minister Abdul Hamid al-Deiba hi Turkey in athlop ani Turkey chuan Nagorno Karabakh Azerbaijan sipai be na hian direct in chanvo anei lo ti asoya
mase ni kum khan a thian nai tak thlop na tan sipai training le modernization telin sipai thlop na akal puani chutiang chia chuan Palestinian thlop turin Israela kan lut mai thei ati Israel hian arem ti arin omlo heti la hian Russia Indona chuan top lam ala hoilo ral thuam manga in chan ton na ala thengreng mai Moscow sipai ten Ukraine marlam khopui Nikopol an be nuwa mi pariat an hliama anzinga hian no pang tele meiche no pang kumsomi po antel ni in tol chung Governor Serhiy Lysak chuan asoi Ukraine chimlama Kherson biala khopakhat Russia ina abe wangin mi pariat an hliam ni in regional head Roman Mrochko chuan asoi Ukraine President Vladimir Zelensky chuan Russia Ministry of Defense in ansepaiten Boris le Yevhenia khwa anthunun thua soinua Donetsk marlambiala aram Ukraine sipaiti chuan norna antok ti apum zantin video thua soina Zelensky chuan thil omdan chu Donetsk lama hian ahar salhia Pokrovsk lam hoin tungkar chung khan Russian be na tamber aron thlengani melma be na saber chu athleng mek ani Ukraine General Staff chuan Russia sipaite mamo lakna supply an mu na nia an soi Russia Kursk biala fuel depot beitu chu an sipaite an ni thwa soi Kursk Governor Alexei Smirnov chuan Kiev hian inrini zana tanga abe chanhua he bial hi drone som pani chuangin kap to ti soya Smirnov chuan cholni tlai khan Russia Air Defense System in drone som pathum vel anti chiati asoya nilengin he bial chunga ron thlok drone som pakwa ti chiati asoi Ukraine drone manga be pui thak na hian fuel depot a kang me a chwa tirani heti la hian US in than boruak chuan ngai event a hlo tiala Democrats candidate Kamala Harris point ma ason vezel maya chuti lain putram pa boruak po ala kang zok ni inasiat Kamala Harris campaign team chuan kar khat chungin dollar makta dwai zan hi zet an lalut Kamala Harris in than campaign a kalpui atanga pathiani thlengkhan Democratic Party presidential candidate ani atanga kar khat chung hian dollar makta dwai zan hi an tho khom to thule volunteer thar noi khat sing sari ten ming an sign to thuan soya chuti line Republican te chuan Harris hi Vice President na atho chungchanga anatho te soi selin an la be chunjom zel bok Harris Deputy Campaign Manager Rob Flaherty chuan exa na kan tho thana tanga kar khat chungin Kamala Harris tan dollar makta dwai zan hi zet kan tho khom to ni chumi zinga za asumruk paruk chu donor thar tangin ania volunteer thar noi khat sing sari kan mu bela kan sign up to ni ti in exa apos karkalta chunga pula Reuters Ipsos te poin an pula Harris le Trump ate hi an lein thauti alanga chuti lai chuanin than puine ma ni zavel chau hun aom to a boruak aso sang tel mai Trump campaign committee chuan July thatir lam khan quarter ni na dollar makta dwai zathum somthum pakhat an tholom man ni in an lo soi to a chutiang ni chuan Biden a campaign le Democratic tangrual poll $10 makta dwai zani somruk pali an tho khom chu Trump a hian a khumani Trump a campaign ta hian June thlatop lam khan dollar makta dwai zani somriat pali point pakwa an thok chuaka chumi hun chung veka Democratic campaign chuan dollar makta dwai zani somli an nei bok Harris hian Democratic National Convention a palai tamjok thlopna a hmu a hei wang hian August thla a an party in president atana official nomination an puan huna Harris hi official nominee ani nge rin ompha ani chu wangin kan vice president hi presumptive nominee ani August ni khathian official vote kan nei don ani ti in Democratic National Committee Chair Jamie Harrison chuan MSNBC ashil June thatop lama Trump alaka Bidenan debate performance thetak ane wangte inle akum lamle risel na chungchanga zona na satak om wangte le norna na satak ato wangin intlan siak na tangin Biden na chu ain nuk dokta ni kha Biden hian January ni somni kumsang ni somni panga a trama top ma chu president na chil chunjom zel tiamani
Harris hian president ni tura in tlan siak na aron zo nu hian Democrats Biden and Trump a ne theina tura rin hlel na tam tak om sa wangin Kamala tan hi chuan chu borak rit tak om sa tanga in highven chu thil har satak ani mai thei pula chuan Biden a debate a che thatlo nuwa chakbik tur sia thar satna state a te po Trump hi maswai tu ani thuan tarlang New York Times Siena College National Poll thotan nia ti chua Harris hian Trump a maswai na akarol zau tak chu asor zima Trump a chuan percentage point ni in ma aswai thunga he Wall Street Journal pula zirtop nia ti chua ani US mei chezinga ama saber le black le South Asian mi zinga US Vice President ni thema saber Harris is a Republican 10 na zokin an Bezel Florida Governor Ron DeSantis Republican na changa President ni lautum veto Mase tuna Trump pathlop ta chuan Fox News ne na Harris hi atha thum to le ni na soya American mi puite mu thei tura Harris background hi an suk war white was angai ni ati Rangrual poll chen khat Black Americans for Trump Coalition member chen khat point Harris tongkam le musit na tongkam awang hian President Louis Trump hi black voters te abyak na atina theini in an vo khana he November ninga a President thanna nei tura demographic poimo takani Harris campaign hian DeSantis athu soi hi an la chang let lo thung Trump hian mei thatop lam khan kumsang ni som paruk in than pui nei ma a porn star pakhat ne na hush money payment apek chungchanga felony charge a thiam lo chantir na a somtam tak thok khom na ania tun kha chung khan kan sha tangin Trump kha tha tuma malak alo ni to a kha wang khan Trump a boruak aron chem al he ni in helam ngai vin tu te chuan an soi he yan campaign na kori atu hle don ni in an ngai ni Donald Trump chuan tha tumna ama chon laia meche agent sildit ama run puitu thawang aron hau Secret Service agent meche pakhat Trump puitu tha tumani laia silai murun kalpal theirengani laia Trump hlia khu tu jing me chu US President Louis Donald Trump chuan aron chan online na he Secret Service meche hian soisel na atok na salia Inwini khan Minnesota a campaign rally a thusoya Trump chuan agent White sen na cho faka soisel na don te chu adem thua soye rally nei chung hian Trump hian July ni som pathuma Butler Pennsylvania a thilthleng chu asoya a event a hian miswal pakhatin silai amet puaka bullet thlo dan le a security detail ten a himna tura ma anlak dan te soya ading lama meche agent chuan min hlia khuni laum takara po min veng himani ati a huai sen mani a huai sen ma bullet lak aduni ti in Trump chuan a soibel bok agent hi asan tok lo wangin du a in Trump chu a hlia zo tok lo ni in alanga hei tak hi an soisel na chanber chu ni hei hi Trump chuan a hnialani agent soisel na hian online da in hnialna na satak asiama Conservative commentator Dinesh D'Souza chuan Secret Service in meche tamjok la tura annor chu asoi selbok exa chuan meche agent ti punlak bel hi za somthum diversity gold ti hlotlin tumna ani thuazia ka he hian agent tangkai na le lutna ti chitheini inan soibok chutiang bokin podcaster Matt Walsh chuan Secret Service chuan hetiang high stakes role a hian mechia ti hi an tho tir tur ani lo ti asoya mechia te chu he na thok tur hian an tling tok lo jok ni ina soi wal sa thu soya chuan mi pa agent thiam jok te chu ngai tha an ni thu soi Trump ka hlum tum tu Thomas Matthew Crooksson Trump thu soina stage anai theina tura security lo chamna bridge omwangin US Secret Service chuan enfia na sajok social na sajok an tok ani Tesla CEO Elon Musk po aron tong chuaka agent te chu boina lian tak chin fila him na sangjok piturin theina ro pui tak an ne ngai ti asoya Musk chuan thil omdan hi speedo lian lo tak ne na te khina milar le challang high profile tak tak te ven himna ta na thoktu bodyguard te chu taksalama po mi chak tak an ni angai ani ati Security Labs wang hian US Secret Service Director
Kimberly Chetil chu abang to a khalo chamna khan mo photna pum hlum alani Chetil ban chan hi bipartisan ten bang tura angin wang ani boka bipartisan hi Republican le Democrats Party te annia security lapse wang hian House Homeland Security Committee chuan chuichana kim chang anei mek ani Donald Trump chuan ultra liberal Kamala Harris hian USA dan bo chiatna boina le thina thlendon ani ati Donald Trump chuan Kamala Harris chu warzokin abeya Joe Biden aya chezokani dan le thupek siam that atiam bok Kamala Harris hian USA dan bo chiatna boina le thina thlendon ani ti in presidential candidate Donald Trump chuan asoya kumsang ni somni palia president thana niza chau aum to tia Trump chuan ultra liberal Kamala Harris hian kanrama hian dan bo chiatna boina le thina thlendon ani America rama hian dan ne thupek le digna kasiam thar le angti in kumsum sari pariat me Mr Trump chuan asoya Mr Trump hian White House akirle ni masabera Biden Harris administration open border policy chu atito vekdon ti asoye tin ram ripo kan silang kan khar nga langa kan ram chunga minon lu chil tu dan lawa lo pem lu drap thak takhi kan ti to pang Mrs Harris hi political record chu Trump chuan asoi sela kanti district attorney ni lai khan San Francisco ati chiani ati Kamala Harris hi Marxist District Attorney Masabirania San Francisco atichia kanram poti chedon ni ti inapu kumin November tha hian American mipuite chuan Kamala Harris liberal extremist hi anhol don ani United States chu communist San Francisco kan chantir don lo ati Harris hi a extreme emema illegal alien le radical Islamic terrorism ti thumalte hi apoma he pomthei anilo Radical left lunatic tia soin Mr. Trump chuan Mrs. Harris hi American history vice president Clover mipui do lo berle far left ber ania American history far left extremist ber aninge yang ti inapu Kamala hian miswale dan lawaron pemlu dram dangmi titan president ni adwa nam sa khwa vunrong le rinna sang dan zom tu American te president ni ke chuan kadoni Harris hi a extreme emema Harris hi than tlinani chuan kanram hi Gaza a Hamas in athonun firfiak omna hmuna tangin ral tlan te chu tuilian angin anon lutang ati Kamala Harris in America ramri ati chhatna satlutuk wang hian president atan a disqualified ti nani hetiang mi hi president atan inei theilo kan thalai le kan mi puite man tura hetiang adan lawaram ria mi swal lu tir to ni sis evil ti in Mr Trump chuan asoi Trump hian athil tum asoi chiang hlea nunglama min shwai atuma kan democracy ti chiata tuma kan zalina min hli sakturin a project 2025 agenda siama tumbok ole Israel Hezbollah inkara boruak al zela to tharbera chuan boilama khan Israel in do thlo na chetna wangin Hezbollah member pani anthile to bok Hezbollah hian an changlet vezel boka khovel sarkar ten in do na lian jok achwa an hlau thong le mai chanchin kan ngai chang zel don nia